Askwa berpikirmau ya gawai kekirtian kekirtian Latin kebaong Vox Populi Vox Dei kababut kasur kejong upat pa kadi kasur kejong belai padahal kani kepur padahal kani ka kelemat kebangsa aso kadi kasur kejong upat pa kabawat kasur ka kabae dodo dodo kan nomna panpene tada upat ba umin syakbat upat ba urai baru upat ba ukren ya kai kabulay ban kren ka Voice of the People Party la senya ka halor kata kan nomrin kabangi layi hakini ki sanpo ba sanpo itri kristen jo ka jinga jati ke jongi kum kecela kum upat nom song jong kali kecela ba khamtam kum ke jat penriu ke jongi ngila em hakata ke jing so benyau ba ke jing bam sohun haki benta baro hor kene kamat kabangi ngila syem hakamat ba kablong kabanding kong kabangin mi syakamat ban bu ho pat ba mangi so tu mana kalian ka jungi lemda ngiyo e ka jingkersan ka jong pi upat ba nginna banle ru dengan so kemen hake por na so kemen hake ka janmit ka mamta hake jingya ati menta lajan riuski yo ya kata ke jingit ke jong upat ba ubla tut syakani ka jaka ban penpam ya kata ke jingit ban ke jingkersan ya ka Voice of the People Party ban khamtam lele yo president rang ba jungi ba Aden Melo Simon ba khamtam hake ka si ka mamta le Aso, kajing tu kajing upat ba, kalau kepala parat liang. Abang ipat hang ni, sehingga tong tang ni ipat ba, ki bengla ban i hang ni. Neda pilih sabar, jauh ketika kendro dan sibun, ibas ngap bagi upat nang teh. Nasorai kubelai nang tajong kilang baro. Pada sok benru, kat barang ni akisi, kat barang ni akibor. Ngai nginang yo ya kajing kersan. Naki babun kilian bagani ka petpau bangidon hakelenti ka bepet hakelenti bangin poi sakathong ekwa ruban petkemau yodon lesi na teng jongki ibam sim la poi mene hakapur balang tenien ya kani kalama hangni hakabat jongi ekwa kadadon ibam temau pet jadu mene i kani kalama rongli ronglu bat rongsau kabangilang tenien hang tu mat mana kalian kejongi yang kini kamdai kecing akun tang jong ke Voice of the People Party kini kecing akun jong ke jat penriu kini kecing akun ke jong upat semua semua berterkenal kini kalama jong kayada lakari revolution Berkaswa berterkenal Hakmat jom piwai ba kajing tu jom kayada lagari revolution ngaswa berterkenal seisian pan dan likely kitong kabagari revolution kabu hakmat bagata galom maikwa panwanra ya kata mayong ke social revolution ke economic revolution but ke political revolution. Dokumen pada koyok mensil haduk kata tak nama orang bapak hagi si ke pemanta kai ke baca hagi di kisan riusi melalui ko ngawang kene kedat jong ke revolution na ke bata ke jat penriu ke jongi ngidongkam ya ke revolution ngidongkam ya ke jing perkela ya ke jat penriu ke jongi berkawai ni kita kalau ke political revolution bangai siap upat ba kersan jangi hari ka jinga tati ka jongi hoi kai kublai ngadep pun nak reng jongki ikwa abanyo so ya ka jingkren na president rembak jongi andai namar ka jinga jongki si hoi idon hakamet ka babiang di doktor Iwan ban examen ini manlah si habat habai ai ka report haki benta baro kapiang
kamdon ke jinguna habis bat ke khotmet ke sini ke purom kalian suplai namar baniat lenti dan riusi ban klempa kam dei ke basuk ke balong mene tangis ngap ke jingong jaga medical science sebagai doktor tolong dei ke bagi bat ke pamna ndai i kuno i bahaden adu mentah mene abang apek i ke ai bersih yang aku Henry segawai pat ke bangila ke bang aku ban warna ni pat kumbang apa kenal medin ke janmit abang apek abang kibri diwan nadu ki samna nadu ki khonret ki khulum abang ki wan ni hadu ki rangba ki bala temen kerta abang ki wan ki jauh ki umat ki jomki kedaya pat donut abang ki wan ni mat nene ka pangnak song satai sedin akapor baka ki siu kawan lebi ane lelet stai lelet ban keren iki ban amar ta kapor lawan we ramba lami ane biar bat pado la poi sedin layam pat donut layam ke jingyam ramba kang penung ya ka donut ke jongar penung ya ka donut ke jongar namar balik tong kat ni upat ba ugi kat ni upat ba usutu ya ke jingye rei ka basusi ipat kalong bakita ki bedon hak sorkar haju mentah mene kidang pene ya ka donut ke jongki kampat sinadon kanu nagalia ka sorkar ka bat penpawi kidak bakan khot yangi bat khot ya ka voice of the people party bat khot iba arden benong to kenyo wan inya krenno yang takamat kabangilai ki lakan tasi banyak keren halor ke reservation policy kata kali ke sorkar kebangi ngiyo mentah ke sorkar ke bedon ya ke donut mau upat ba usutu upat ba ke donut dari ke sorkar pat ke pamanga pat pagi jiet ke sorkar hadu mentah kadang pene ya ke donut ke sorkar masong tang kat ni sakat no pat tinang pene ya ke donut ke jompi namar ngitip kumaong mene vox populi vox dei kasur ke jom upai ba kade kasur ke jom uplay kadon ke jingit hapo jom ke jingilam ke jom ipa aden bela besai moy bagani ke sorkar kan hapan pendem hapo kasur ke jom upai ba oi nim do ni shu banong na kalian ke jom asai sien pat ngapen pau ya ke jing sumu naduk telong ke donut ke jom na ke ta jom pi iwei belawan syakani ke jaga ban penpau ya ke jing kesang ke jom pi ban penpau ya ke jing i ke jom pi ngaong menen ngi ngendon senda berupai ba kadau ba paling ini syakmat na kalian jom voice of the people party namar ngi kwa ngiyo ngiyo so ya ke jing ut ke jom upai ba ban ngi kwa ban keren ya ke ke bau upai ba ukwa ban keren ngi ngendon baik senda mati upai ba dari nak kalian ke jom akong ke jing keli pat ke bang akwa ban bu happy upai ba pi pendonen hasenda bangi kulai sibut agani kasurkan lai nagani kelempung sakiwei pati jaga sarung gabri unyau trek barngai skem upai ba unmi ban ai ya kecing kesan ka bapura baka sorkar ka bae donut ka donuru kan kadonut nganong tambakan regin ben pat ya ka donut joko ta sorkar Sabangan tersebut nakwa batet ke mau amar kidao baro balik ilong kumni hakajiya tadi ke jongi sanpu itli kisnem nakwa batet ke mau nakajing tho naktin ke jong belai gabong kumni haba ya kibahok lanang penbun
Kibriu Kishat Kemen. Habaya Kibahok Lanang Penbun Kibriu Kishat Kemen. Henry Haba Upaman Usensyar Kibriu Kiut. Seperkat mapi yang dikikentian. Seisian ngan banbian yang dikikentian. Seperkat pa Habaya Kibahok Lanang Penbun Kibriu Kishat Kemen. Henry Haba Upaman Usensyar Kibriu Kiut. Kulai Shibun Kulai Shajarmu Nang ai gaji kesan nak kata jonga dalam ka jongi nak kata ba arden bat asu kemen nak kalian ka jonga kum mamaong nadu pasdang pengarai bat pindes no LD bat Voice of the People Party balai na pineso bat Voice of the People Party kabanikong kan nongrim ma Voice of the People Party kayeng kadi kan nongrim kabla penhe pensan yang aru kata kali panikong bat ka arpat balai ngapain so pada Voice of the People Party kadai ngapet unong elam jom kata ka party unong elam jom Voice of the People Party udai unong elam ndai ta udai unong elam jom ka party ndai udai unong elam rupat ubadon ya kecing ket kri idong kam yo unong elam ubadon ya kecing ket kri unong elam uban len ya ladi bat unong elam rupat ubadon ya kecing star kecing syafang berbalak ban kedau lenti yang i kum kejat penriu ngakwa apa kejat penriu kejungi kadang long syuk kum kejungi por ki paman syua pangiong ndon ndon ilam kum kejat penriu ngao en mbleiton ngai i bahi ba arden udin nong ilam ubala na kejat penriu ke ibet berpikop i ya kata ke por ke baplai ya kita gesorkan beladik no baru kata ai si kabur hai ba aden ngin sepet ke ai kaban mi nang ni kublai sibun na kalian ke jonga kublai sibun na kalian ke Voice of the People Party bat khamtam kublai sibun na kalian ke jong ipa aden nyai kublai na kata joki wei upai ba pelawan ni ngaskwa banku swabangan somno kajinga nanti kejongi hadu kata mene kalau kau itna bangiat hakalenti kau bet mangidon nya kadonut kau khut kau bet banyakun ya kimat kibat kata yang ikum kecai penrio ngaskwa kanok ni ngamkwa baginu kinu kiwei pat kin sim kabu yang ni kejinga kun kejongi ngidon kaplan kumno banyak ikan kejinga nanti kejongi ban ngin mailan ya kita ke persang ban penpulon ban penkulmar ya kan dikacing kun kejongi sianya teli aga Voice of the People Party ngendo melam baklan yu pata ban poi syakathom kublai sibun kublai syahadamu